ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kador jongko petrol bat ka diesel kala kiu man la kapor hagani ka jilla Meghalaya bat kani ka khta bha ki reu paj ba ki balaj bawan ki kali ki bakanthop nadu ki bakamai bat kumjuru ki kali shimen namar kumbala yu i bahagani ka jilla ki babon hi ki breu ki shanya abai ya ka lej kawan ha ki kali Haka jingla ya swat unong lum khubor jangka Batisi TV la yo i bahado menta ka khatlai tarik ubnai risau arjar arpuai ka dor jangka penyang petrol haslong kala poi se ka khandai pu khandai point san pu ar shilita mat ka diesel pat ka poi hadu khandai pu wei point khandai pu hunreu shilita Habaya keren mat ki kato ka ningut ki reu paj ba ki banyak kali kila penpau yi jing ngau diau khamtam yi ki banyak kali kamai re ka baong banalor baduna ka jing kamai hanrei ka jing keu dor pat jong ka penyang petrol bat diesel kala jan long ku man la kasngi Nagaliang jong kinongnya kali ki bakenthop nado ki bakamai badru ki banyak ki kali shimet kila kentu yi ka sarkar bakan le ai halor ka jing keu dor jong ka penyang petrol bat diesel For the poor people and for the middle class also it is very critical, and for the increased price of petrol, it will impact the life, daily life also. So government should take action or they have to think about the poor people. अभी एक हफ्ता से बढ़ रहा है। अच्छा, कितना बढ़ रहा है? रोज़ कितना बढ़ रहा है? 28 पैसा, 30 पैसा, 25 पैसा। अच्छा, दो नहीं बता सकते, 48 पैसा बाकी है। अच्छा, तो गवर्नमेंट ये रोज़ बढ़ा रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, कुछ पता है आपको? हाँ? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं इस पेट्रोल पंप का मैनेजर हूँ। अभी सर रेट तो 100 पहुँचने वाला है। अभी इसमें कस्टमर को तो दिक्कत हो ही रही है, साथ साथ हम लोग को भी दिक्कत हो रही है। हमारा सेल क्वांटिटी यानी जो कस्टमर अभी 500 के भरते थे तो पहले 6 लीटर आता था, अभी 5 लीटर आ रहा है। सपोज डेट मान के चलिए, अगर 5000 कस्टमर पर डे हमारा आ रहा है, 1000 कस्टमर अगर पर डे हमारे पेट्रोल पंप में आ रहे हैं तो 1-1 लीटर करके हमारा भी क्वांटिटी 1 लीटर तो कम, 1000 लीटर तो कम गया, तो हम लोग को भी लॉस है। साथ साथ मतलब कस्टमर को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है सब, क्योंकि पेट्रोल डीजल और गैस ये ऐसा चीज़ है जो डायरेक्ट बजट को मतलब इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते। और क्या दूसरा, और आदमी लोग को तो अभी जिनको ज़रूरत है उनको भरना ही पड़ेगा, बस पर रेट कम हो जाए यही कस्टमर लोग बोलते। देखिए रेट बढ़ रहा है तो अभी तो सरकार को यही हम बोल सकते हैं कि ठीक है, टैक्स, देश को टैक्स का भी ज़रूरत है, लेकिन टैक्स के साथ साथ जनता के पॉकेट को भी ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ को इक्वल करना पड़ेगा। सिर्फ अगर सरकार अपने अकाउंट को देखे, जनता के अकाउंट को नहीं देखेंगे तो फिर देश नहीं चल पाएगा। It's really difficult for us people because we come from a very middle class family and we have to run here and there. So it's really difficult for us, and if it continues increasing then it's going to be difficult for a lot of people. It's really difficult. We have to, so previously what we used to take for our daily necessities, now we have to go to some other substitute of that, and because of that there are many crises going on here and there. Apart from daily necessities, there are some other items also, like even clothes and everything is going a little high. So yeah, it's really difficult for us. I am not really much into politics, but then yeah, if everyone is saying about that Congress is a better party to rule Meghalaya or maybe give the rules and regulations, so I think yeah, maybe even Congress is a better option to, you know, vote for. Maybe this is my personal opinion, I don't know about others, but yeah, it's difficult for us because we don't really, when I started to ride a scooty or maybe a car,
it was the rate of the petrol was about 78. So since then now it's a huge difference, and we don't really purchase 1 liter or 2 liters. It's always about 3 to 5, something of that sort. So yeah, it is very difficult for us. Katati ng tumugan niya marba dang siya ni mata ka bakali lang tungkiw kan. Te perkat mata ki kowe lagi ki baru nama kam jingi te di ban cikri ba tama. Te teng ban tungkiw teng kedua bakali tak ini ki passenger te ban ni ki nang nyaru tak ki la dang mereka kiu mu kuni barabor ke petrol. Ha bun sien ka jingkiw am kam di tang ke petrol. Kena pej ini ki tax bakali mama kapor ke kiu ta. Dekat baka bakali jui ting ke kiu tang kisih kena isnam. Nak mamu show last time dengan bakla de gitu 2012 nak kentai baka kiu man. Te hari mentah kini show lockdown kiu kan. Te de kiu ni berabot tak hi kamdi bakta tangi ki nang nyari kali tu ada passenger ki basong kita ai tentang ki ang ni sudah ada sim Ramadan kat tu ni ki bastu mah. Te bubun pat ki bang sutu tu kata mating kita ki dengi ong ba apa tu ke mta ta tengi ru mta ta dan ki ba teng seksyon ko ni po PBM mta bakit langut te dengi sim arfau te dan ki ba sim lai por ante kata te teng pagi passenger dan ki baka da ong ba mta pe ke petrol la kiu ong tingi lang ni du lang tingi nama dan ki teng dan ki ba ai sibu dan ki ba arfau lai po kemudian ngawan na po ai na nigrams naman song dan artali armu passenger di TV baba na TV no kali na pasang din ang kanu sistem na mga berarti pa kedua tayong live ho di TV pasang na pi ay atong di TV ay live ho tuma tayong nga makasita nga siyang tay ni kuno ng chimi ni live ho pi atong ma tadi ni ay ana tadan gi basutu unta tadan pa ki ba tingtang gi ba ki aniata kuto ba kadi ban job kadi ban long bik unta kumba ki makikimot kajingkiw ada kanya baro hi du garam ka ben ki penaki janji te ur ka takta kala ki dor baro te ki ma ki ur ka khin ka bang padi ka mama ka pot ki ure tang kisnam ro ka kisnam tra license so sin ki kumantangin ki juhuru teng shu ukhan mata arfau te dan tang ka nu apoi lai phau kumta te namar la ta ka kon kiu hi am padi ben long bet baro kan da pen kiu ya ka tanks kemut ka bai ka lever ka ben kiu te kini ki bai kena ke bai kali di ban kiu long kadi ban long equal kin baro kadi ban kiu tang katak sanai ke bakador ka bai kali sa muncul